Gicagi gia Kibra kaunti-ini ya Nairobi. Turagita turugamirirwo ni maabitha a borithi tugitharia kuria maretaga mucii thutha wa notithi iria marahetwo mehere guthira. Ruciini rwa thaa 11 niguo Umomori uyu wambiriirie itanya riri gukinyaniria mubango wa thirikari wa gwaka bara iria iratuikaniria guku irorete mwena wa Lang'ata. Mimi nilikuwa naishi na familia yangu. Walikuwa pale lakini sasa venye sasa wameshaenda nyumbani. Venye niwatumia fare. Mashukuru makanitha na muthigiti no imwe wa gatagati ka miako ingi iria imomorirwo. Sasa kuna watoto wanaenda kufanya mitihani. This week ndio tulikuwa tuanze leo Monday and term exam. Ona gutuika aikari aya makoretwo makirutirwo mukana wa guthama, aingi ao makorereirwo matehariirie na kumairiria kwao gwacungiriria indo nyingi ciao guthukangio. Nilikuwa tuna bag yangu tu moja tu. Hiyo tu ndo nimeponea tunayo. Aria mahotire guthara kimwe kana igiri magicurania gwa kurora. Na sisi wenyewe tumeshajitegemea. Na hii mboga ndio tunalima, na ndio tunategemea, ndio tunatoa hata pesa, ndio hata tunalipia hata watoto wetu shule. Ikundi tiganite cia gutetera ihoto cia umundu ta Amnesty International ni ciumiritie gutetera aikari acio gikiuga ni mabatie kurihwo. Anyiti itemi kuma honge-ini itiganite cia thirikari ni makoretwo magikinya gicagi-ini gia Kibra kwariria aikari mathame hamwe na kuonio bata wa bara iyo irakwo. Ngiribotera Inoro TV, njitagwo Wanjiku wa Kimani.